Yesu omulozi wa Kitara TV nkwenda kutangira nteekaniza Tujarike kiro kino kya baraze bero yokwezi 30 tukubuza ijase kiro kimu guno mwezi kwa katano kuba kiro yokwezi 30 na kimu so tukubuza ijase kiro kimu kya nyenkya kya kabiri omwezi guno gwe 10 gwa katano tube tugukinga kandi tutaha omwezi gwo mukaga Kumanyisa omwaka tukuba tugogwe 2022 tukuba tuguhikire hagati nkutangira nteekaniza Tujarike every single Monday tubaho ha screen yawe tubaho simu yawe tubaho laptop yawe hona nambero kale akutuhondera Kitara TV kandi nkura mukiyo omurundo gwa kandi omunyoro hona nambero kali omunyasa zembaganise za bunyoro abali munsi za heru mwe bali munamabala ninyogire shomendo busajjo muri sakando mwe haba moli yinyata hamune tekanize Tujarike tube ntunyemyanyu itoseka sekamu ni kutaka ni mbaoki abarazo kutangira omusabite mpyaka ninkwaho obuseko nemirima yawe negeda kurungi we bale muno kandi kwenda kizina abakieta falling for you kuruga ma Serenity 9 omukaza omushona fokere nsonga hano mu music industry ya bunyoro na munomba isiki leka kizina kino falling for you kuruga ma Serenity 9 omuningo kitutandikize ntekanize no kisigale ndi kutamo vibe tuje nabata bembaganiza ha street za Hoima otaruga ntekaniza I am falling for you baby all the soldier you're winning me I am falling for you I am falling for you baby all the soldier you're winning me I am falling for you to run it leka tuwe that problem you when you are correct you knock your kwenda okune hiza tikura male baitunyina iwe just nick your kwenda bangi borora bangi besembesa obe honek yo kamba tuli batinisa tuli kole bikusinga kuhuniriza bodela pali tupangisa baby all the soldier you're winning me I am falling for you omuyayoli agambire nti okunywa ebintu bingi akugambire nyunkunyu wake uyu agambire bitu bingi ki mwenge ki mwengeki ari mu bwengeti mu manyo tuberangane musawo waina mwenge we nawe inyowe nawe not we nawe nyowe nawe bacha na amaiso garora amaiso go agoli amabaraga abitekaniza Douglas bigenda bit scrap ordinayo okora na scrap kwa nyize obujjawo kandi oizire kuba na rugamba Douglas iyo nyakwegeza atakusaga bigenda bita bikurungi kurungi mukwegonza ego akasente mukaina lekanzo kembaze nonu mu kampo abakitoka iyo mugurusi ogo mulekota muliriza ogo tukamanyira ogo mukaire muhaki ogo agire bijuma byaye bya mirachoka doctor abireta kyali mu bank bakumpere ihuli bakumpere ihuli sebo Douglas mansi na yakireke kushinga bukoto mansi na ya tabwaki of course ya abo kuba itize ya antabwaki ya kishingo bukone singo bukoto ya kiba kite ekiraira mansi kintu ekigufu oyina abantu bokusakura mukiya abachali baba hano tinsobora baramukiyo kuramukiyaho jasi mukazi wange muka na mama Samantha na Kaduli onu twikara nawe hanasinga yo bugufu na mzamiru kino ramukiyaho ne maraya yawe bazama nanto wama baby nkuramukize ni woli karosi bekuru ndamukize na ajati mastura abachumbire mere Mandela nayo nkuramukize otabihirwa karosi bekuru kale orareko ekyaro kyono takimarai kale osibirota kurungi wasiba amabaragange ni nyoka olagambire nti niwo kusinga kunywa hano araba asobeirwe musomero Dagala sagambire okunywa ebintu bingi asobeirwe mpaka no tukukebera mu nsawo tukubusanga adupire leka tuke mu nsawo mu busambu ntubana busamukandi kyonka munasa kunkurura ali mu nkobupira bwati mbukozesa tokozesa ogenda live korafa ngira omukazi muka omabaraga Karuanga Musa uzira musiramu ta wensoga soga ozarwa mutawuni muno mutawuni nyini yana malino buyaye nkuraba mutawuni kankolo oda kusana noye yarugire mu kyaro ate mojogo ito tutabakozi basikura hapo ati soko toko ngambiro go mojo ali aliki ogo interviewingire first tuba tutikule byoma yan domero musahi gwaye mbabo kuba muhutaize mananu kiri mateka
ekyo kikyo kudomera omusaayi kunsigo omusaayi abokuba mu hotel abayiraizire koraki tuba intukora hamu hati musa yana month kile kikusinga okukora mpaka enakuberiya abwaki abokuba ya etamu ebironi byebyo bitamanya biro bingati ngumanyi ramukyawo bakyali bawo bokorana ati nyo omuntu oyokusinga kulamu akyali Gordon agaba cosmetics Mackenzie okuramukya abagaiga wamaramukya abagaiga Mackenzie nguli nati Mackenzie scrap manyira wicked champion akagamba abanaku bamuhungeza ramukya abagaiga bonka tandika kabagambe nkuramukize Kalisa nanka kabagambe petrol station David petrol station nkuramukize nyaramukyayo Mackenzie mukama wange abagaiga ati nakaduli mugaiga nawe abagaiga bonka abagaiga oleme kuramukya nyowe bunda kuramukya mfwe akusembayo omugaiga akusembayo kanda muke Brian Kaboyi ati mu dakika emu nkwendura muke nabanaku dagala sinkuramukize mama Samasa Kiperegesi akusembayo Muzamiru Kiperegesi karosi be kurungu naye osive kurungu bose biroti kurungu kono isa noteirwe tinkateire osinga kozaki busaki nkozesa kuyiyaho bazamana nokozaki busawo ngukukuyiyaho akakenge nkanyompora mpora onywa kenga kakenge lasta onywa nkabwinga unakurumusa kunyanka kamu okora mu scrap kisigikira nyina muzingaha orunakunkozerezingaha okora mu scrap ati nga mu scrap just imbe yabwe yanko omuntu baina scrap no zifuna no zifuna tininya bayibanka amasifuri gama kwa atiko no semberayo ogamba amabara niwo amabara gange ni nyota demo John Med oli wa mtawuni muno talemwa ya na month kile kikusinga bukoto atao nyonta some baitu yiwo bokuba norora month na ya kile kikusinga bukoto mas ni kile kikusinga bukoto mas oina batu bokusakura mukyawo ramukyawo basatu bachaliba ngari mwisi abachali bange ninda mukyaho hajati abasere bangaho ninda mukyaho nabo mukyara abo kigorobya oli wa kigorobya oli mwana kwa mu mukudyanswi baitu orumanyire mali orugungu ngezageza baitu ati ramukyaho abakigorobya mu rugungu mu bigambo kabisatu mbala mukiyona abakigorobya mwesenya muri yona karosi be kurungu nice be kurungu amabaraga babara mukisa swipe ya odi nzaro yanka nzara ya Hoima muno oli mu town oli ozali mu city nzara kinubya just era kinubi city okuyiya sente mpo echapati zino zibazidivire muzitekanka zibazidivire bonda angu ziri yoba bizikunemera nina no bizikudibanka 10 noziri manye tubayo bayingi likampuni ndaira nipawa na bachali badibya zona zikadiba tikisobagati chikanyaro gamba zirikira mukuru badaro badako bikere muteka mchapati muno ni osika nyo toteka mbiki teka mwengano ne kitumbisa ningo sana simisimu engano ne kitumbisa arabandi bateka mu bunzali bikebyo ayo bya bigete mbiteka business ekurubateta kiro kimo kusakutunda chapati nkazinga kiro kimo kindu batire kurungi nkozere muno saa kutunda ize mitwaro nkamunana nti saa kwazi nusaa kutunda zikama ngena ganka leta nezindi ugamba amabara niwo mukisa swipe monthi na yakire kusinga bukoto mansi na ya ye kusinga abwaka kawugamba gwo mwaka gurayira wena abantu okusakura mukyawo bagenzi bangere mulingo mukoro namukyawo bayinga basatu jangaye cyo kusinga mu byona sasa kura mukyawo boss wangu mugaiga wangu ngangara mukyawo na bachali wange tukakora amone ebyana biba muntu mpora mpole ebyana ebintu basa magezi inayo kabinga ebyana tokwaro no muhendo sente ina nyingi muno za sente zyo kuyiya buyembera no buno bwavu nibo budute cyanga just kuyiya karosi be kurungi swipe nayo kale kurungi amabaraga alinaitwe charity konoti no kutina kamera Mm-mm. Ogambire chapati nkugulya zinga? Isatu.
kandi ekyo kunywa ndakwa sente n'ogula ekyo kunywa ekyo kunywa toyina kaveera ka black kaveera nkafuna ali genda oleta kaveera yanguwa jja tubaze ogambe charity okutura nkwenda kenga month na ya kireke kushinga obukoto month na ya ya habwaki habwaki konoti na habwaki ijora mukiha abantu bawo basatu ndamkizo karungi Sharon sister wange nyarungiya usos David brother wange nyarungiya akusembaye wange dadi wange hano musajja wawe nyoti nyina musajja karosi beku kale ne osiyokora osibira ota kurungi mukuru amabara gange ni nyo Happy Richard abasajja bano bakakoma bati nankai baka nkomere birunge bimbakole hano ya stage no maziro kasumiki myaka 5 ati myaka 5 in experience ni wagibandize ni wakingwiro nkabasanga abandira bamuna bamara ba quest banyasiga banko bigenda bitano mbera tele nungi musajja iyo kike kiyangire embera ya mafuta ikwasiranse na iguru ante amafuta bugatembe nenye matembi abakasoma bakanga musajja iyo bakanga kutembe buli wokagamba okusanga na wagaruri nagamba weyo kanye yongereyo atinka okuruga hano genda bujumbura a cathedral center zinga kurungi tubainto ndazibenka 223 baitu kandi okwesanga somana ganko 10 niro 10 aho haihi muno hati nteyira mafuta ga bwingi omupira gwe mitware 15 amafuta nganywire 15 buye buno ngeze kusoma akyapa ngeze kusanga kakaga ati chairman ogambe ni Godfrey nangwa nyoni nyo happy nkwenda kenga ya na month kireke kushinga obukoto ya hauko mwaka gukoto muno bame miezi 12 kandi month bamu wiki nazo oina abantu bokusakura mukiya basatu ramukiya basatu sabe na kazi na kabunyura kasinga kunyumira kubaza nja kuramukiya omukazi wange muka akuchumba akokuli nabona bange ngeri nkora nabo vice wange na utalo nawo kumutumiraho halakali bahereza akazi na kasinga kunyumira kabana ba hano bunyoro akazi na akalobuye buno sindoni ego akutikali kabunyoro kwenda akabunyoro kabunyoro of course tinja kuleka na akafigo westa kwani we mwana omuka kazi naki Felista akuba keira kale abarozi ba Kitara TV Felista kuruga mafigo westa kunyumira ntekaniza tujarike Kitara TV otarugaho Up in the morning, please baby, I don't miss anybody. Please baby, please can you come and help me, honey? I'm here lonely, baby, I'm singing, searching, yeah. Felista, taina na competitor. Felista, niwe akusinga, mkwenda Felista, soft body Felista. Kaina money nteka mizani napo bona bagayi bakudupa bakwenda bona kawani bona bayayi nebigambo babasa majani my sweetie hearty my number one choice owange love otaba na wasi anihire ngonzi nikiriza kwelekya muhabati don't make me cry Felista
Osibirota mzee. Sibiro kurungi. Amabara gawo. Tumwesiga Godfrey. Tumwesigo? Godfrey. Enu stage bagita bati. Kiembe stage Guru University. Guru University. Kiembe stage. Bigenda bitana stage eno. Bigenda kurungi. Niyo chairman iki. Kwa. Iyo kuranka kya bantu bakakumanko. Niyo ndi nka member. Oli nka member. Ugamba mabara niwo? Tumwesiga Godfrey. Tumwesiga kasente mukakwata baboda. Akasente kali katiyo. Oyiro bagamba mukwana munumba ininki ali hano akasikika arabo kwenda mwaka hayaza. Kakwaba ito. Omusibo arabo ni mutandika mujuma lore bitege lore bebiso bakuba ayangere kubagaruka. Ogambe niwo? Tumwesige Godfrey. Month na ya kireki kusinga obukoto. Yeah. Kireki kusinga obukoto month na ya kireki kusinga obukoto. Yeah niyo kusinga obukoto. Wena batu okusakura mukyawo. Ramukyawo basatu. Nkuramukyawo kugonza. Isaac. Nabi. Kale osibe kurungi. Kale. Osibiro Korongi. Amabara gawo. Amabara gange ni asinguza Ismail. Oha. Asinguza Ismail. Eno stage bagita bati. Kwebia stage. Kwebia? Ati bakibagesere kwebia. Anti ni urugudo ni otuli arwa kwebia. Akasente mukora. Kasente tikakuzoka kizibikirikia mafuta bugatembezemo. Mu ananya anti mukabaka mafuta bugananke nanyi mwateme. Niko kikali. Kyonka kasente kakuzoke baida ata abantu okumugamba 12 era kusigana korufu. Ogamba mabara niwo? Asinguza Ismail. Ismail. Yes. Yana month kireki kusinga obukoto. Yeah. Kireki kusinga obukoto. Ni kusinga obukoto. Habwaka. Kwati mantheri galimo 10 month zirimo 12 ato mwaka gona atindiki kumasa 12 kumasa ati month eri gumugongo Wena abantu bakusakura mukyawo. Nkuramukyawo mami wange atorari eti na dadi wange wa manager CD na baboda bagenzi bange nabantu bona banyenda na kando mukazi wawe kazi wanga sokuwa tali omukati nikionta mubaliza toina bete nyina abakintu nkutoleza maiso nyina gono muno nyina goti nkusa kugamba ngondo sakuwa inensoni karosi be kurungi kale nanyi mugende ko osibiroti oli set ojire gura kakaito ni oli orugire nka kirateta mala orugire kirateta ezinu face kazitaliza mtaoni muno mali eziba mtaoni muno tubatusimanyire Chonka cyo tukazalirwa kuno. Ati muikaranka. Kala uhiro honyene umuko honyene. Sete mukuba ibukusana mwina munguli akasoda. Mzee, ngamba mara niwo? Nyo banyeta sana. Akaire kanoli live Kitara TV bagambiro live Kitara TV. Baza nao bagambe ndi live Kitara TV. Ndi live Kitara TV. Sunday. Sunday. Ozire guro bukaito Ati zinu azikuserenka zinga. Zin emtwale ebiri takusaire ono atachali wange mwijege nimuhagira oyo taenda kungulira akasoda mwijege mumuhagira muleti nabanywani banyabandi mumuhagira oga sande month na ya kireki kusinga bukoto month na ya kireki kusinga bukoto month na ya kireki kusinga bukoto mas jabwaki habwaki Kumanyisa kale ramukya abantu nkabasatu ndamukiza nyo wange bamweta pato wanka wakuno buhimba akusemba mama wange aokela uhi batu baramukyo mu rulimi rwanyu ruli rugwa baramukyo azimandrini chimandrini runa tonetai kanda mukyo non ojoire fix famaika kizina kya fix famaika kisinga kunyumira kanzunzu kituzuniremo abo kuba okusana umugonza muno nuwo joire fix famaika kandi nayo okusana oli muzino oli serebo ndi serebo atali muno baitu okuzina zinama tunzinira mekizina tumayo sakusinga osakufuna hano manager aba manager baloko onu bamweto bakweto resort Patrick onu muhulire talent yae musagika tutohereze mu akapera luga fulo yenze
tangangira mukatiti yakwere tindira kaliyange tirwikiri okwetaga kushoka kuterwa amwe kuteka mukufuna vibe ati Patrick yes naye orugire kibati ende ono ninyo mukuru ono brasa wange muto wange ono muto wao niwe mukuru hati ya na month kireke kushinga bukoto ya abwaki kwa gukoto muno mwaka iko mwaka gukoto mwezi gugufu ndaira mukiyaho basa ndaira mukiya murururu azi mwatinichi azi mwandunichi awad family bayra zorose amala sarsira mataunia Hoima do ama fajeria muzini kyasinga mwarua aro ba mwetana MP Shadi ni wasinga karo sibe kurunga nayo sibe kurunga amabara niwo ahebwaje suwa mubito oli mubito mubito wonyine ati bokora kyano nkutunda kasabuni kasukali n'omunyo sabuni omuti mukutunda jinga ogwa white star kasanju bitano ogutaligwa white star kasanju bati yoteremo bitano guli gwa kasanju nanye nibyo nkulya nkutoza amataga abana okulya ha bitano ati kilo kimo kusaba kutunda mitinka inga mitinka 15 tokururu kuba nokora kasente kasente karumu batu ate bikatemba abo okuba buli twakozesa capital yemitwalo nka 10 batu tukozesa capital yemitwalo 3 abo okozesa sabuni ya white steg twagisulaga emitwalo 29 ayi tugisubule emitwalo mukaga nekichweka mukaga nekichweka yino funa uzinga nkufuna omutwalo gumo nkutunda kasanju bitano from kubona ofuna iyo wakino enda kulya kikoto abantu bona sente zibuzire hona batu obunkutunda kasanju nkuliye 15 abantu bagende akasanju ati ogamba omubito woni kwenda kengo mubito month na yake rengi kushinga bukoto month na ya ya abwa au kwa guli gumu ego month na ya kirake kushinga bukoto ya ya abwa au kwa gukuba mu ebiro bingi mun bona abantu bokusakura mukiyawo ego ramukiyawo baying basatu nkora mukiya net tutunda hamu anwenyanya samu n'abanywanyi bange abandi ego kandi omukyara wawo omukyara aliyo muka kucyumba akali muramukize bamweta Jowani no mwana wa yaro bayiro mweberwe kwambe ntamwebe to kumwenda kurungi nkumwenda ora muteyire malayi kwa ya tinkusaki kole karosi be kurungi kale bana osibirote kurungi amabara gawo amabara banyita tumine okora bukora busazi nambenyi nkusiba waire wakahumba ruti nkazinga bakasoma bakyabuze yembe nyakayiba bakasoma nkabano kuzire ni kinugonko mutwara za bakwenda baita babode sente muzino iriho mucyura muno sente zibuziye muisana nkasirimu byomu bagambo ina sirimu bagamba togina za romo sirimu abatagini ati viani bigenda bita Bintu bigenda bitiyo iro tukutalibanizibwe kizibikirikya mafuta abo kwereka kwa mafuta kwesanga haloko zero amafuta nigangwa kuwamu sente tizikakanyire hati iwe kirungiro kiro kimoko sa mafuta ge sente ngazinga mafuta ngo zakago mutwaro gumune kichiweka kiro kiyono mutwaro ebiri nokora ate mitwaro nkebiri no jikora haba mitwaro nkenga mutwaro nkebiri ya mafuta kurunyuma ninyetaga emitwaro yange nkesatu mitwaro ebiri hati biro binu byangiri okwesango tazihire yo kusangoro nakurutayizire kurungi hati businso omuntu mukutwalira sente kazinga kurugana ugenda businse tutwalira 13 tunkaba kasoma tibakwenda kuzitu bakwenda nkaru 10 nabo sente tibazina ebintu bitembere on viani mansi na yaki reki kushinga bukoto habwaki abo ku mwaka gwa bukoto oina abantu bokusakura mukiyawo ramukiyawo basatu ndamukizo ba braza bange nyaramukiyawo na Godfrey na mama wange ona kazi na kasinga kunyumira kahanu binyoto kakwe kazi nake kazi nda kumpereza ka Frigo West hari bansabira gira Felista am higher level Frigo bansabira gira Felista umunsi nondi nda kumpereza ka Planet Aaron kazi nake kakwebere organic manure organic kale kakakunyumira organic manure kuruga ma Planet Aaron ya Kitara TV Tujarike otaruga otugena maiso Planet Aaron ni Nexo ya
Miami. Tati kumenasa tuluganda. Ukakulira haba takurogere. Abaseza bo wanyu batakikenge. Ebiruma bayaya hiwa bikozere. Teka makakondo tubasalinze. Nyawe tinka inakyokora. Nkuisana ensamaki harubali. No umba nyawe nindo. Future yange ni wagina. Simbe Okwate habintu sembera Okugaro burungi obusembeza Okwate sarararara Like organic maniwa Sweet feeling inside your money Like organic maniwa Obumezi wango kabuhindura Like organic maniwa Sweet feeling inside your money Like organic maniwa Obumezi wango kabuhindura Kandi kasta tulina musiente gwetumya chonywa nkuwem Tonile malabu mafama ukabala Mulabu nebwe buba mubavu Eno labu tujije mu misanvu Gebade kugada liko jigo samjam Nino lukundo baby tunulamu Nilidankule panilidandoke Nikamele koka omere Sakira kole kabila jole Yona jogenda kwekole Like organic maniwa Sweet feeling inside the money Like organic maniwa Obumezi wango kabuhindura Like organic maniwa Sweet feeling inside the money Like organic maniwa Obumezi wango kabuhindura Okakulira haba takurogere Abaseza bo wanyu batakikenge Ebiruma bayaya hiwo bikozere Teka makakondo tubasalinze Ingi baturole ni batina Lavo ya ituwe bakange Tubole kentyo kakisoma mo Kine kinto kina mudiguris Yes, girl I love you, feel like I died Girl I never make me cry Girl I love you so much So much, so much Like organic maniwa Sweet feeling inside the money Like organic maniwa Obumezi wango kabuhindura Like organic maniwa Sweet feeling inside the money Like organic maniwa Obumezi wango kabuhindura Wakitinisi? Ndamba tamuze. Okukora haro no mubali. Atenda agamba ntamusajja iwe. Oyino obusinge bwingi. Omubali atusoko kendeza omubali tubazapo. Omubali just nkutwaliza hombe bwire. Amabara niwo. Amabara byarohangaddeyo. Byarohangaddeyo. Ati nyina akaisika nkengonda kwanka ekisembo nkusaka gulira. Akaisikika. Aba isikiba kera kwenda obusaa. Obusaasa. Obusaasa obu. Ate enu yezinga enu nkenkofira za Museveni zino. Kwenda ke ya muzee waitu. Zezinga zatinga zino. Zino zago mukichweka. Akani muzisera mba imanyire eri nkomunkumisa. Kandi ati muzee asokuzwale kyala isina iwe. Bagambe yaitera bwamu masasi. Nenu tigakuraba mukanda ati. Nemu tigakuraba. Kandi ati singa gaini garaba munamwezi tigakuraba. Ogamba amabara niwo. Byarohangaddeyo. Byarohangaddeyo olinzaro yanka. Yakizira mfumbi. Orugire kizira mfumbi. Nyondi wakizira mfumbi tunyikolera muno mutawoni muno nihonyeka. Oziraki. Nyomba wenjubu. Ekaro maize. Kwenda kenga. Ya na month kireki kushinga bukoto. Eki? Ya na month kireki kushinga bukoto. Ero kikenga ya. Nabwaki. Kandi ati omwaka gulimu ebiro bagamba bisatu asatu na bwinga na mukaga na 5 bisatu nkaga na bitano. Aha, hati kandi masi eri mu wiki ina. Wena abantu bakusakura mukyao. Baro wakisokura mukyao abatembe ibona bali mutawo no mulingo tukaza na mumbera nembera bagera mulinge kutumiga. Kandi akusembaye. Akusembaye. Ndamukizeho iwe kandi ati kale we bale muno sibe kale bambe nayo kale korongo. Sibiroti. Amabara gawo. Eunice. Okora kyano. Tondo obugora. Obugora ati obugora nanka kezinga. Akaganda. Tukusubura gabi 5 tubaganama. Ati iwo katunda zinga hano nambe kusangira. 5. Iwo kasoboka sobere zinga. 5 bakubanagira mubizibwinka bwinga. Aroba tanagira kama arobo biri. Ati nkwenda kenga month na ya kireke kushingwa bukoto. Month na ya kireke kushingwa bukoto. Yeah. Abwaki. Abaki kushingwa bukoto.
Bana abantu bokusaba kuramukya oramukya onka basatu. ndamukiza omunywani wange Jessica akusomera ndamukiza mama wange na dadi wange kandi mutoto ino musajja wawo tomusajja wawo tomuramukisa ndamukiza no musajja wange ko bari utamuramukisa abairanye besha musajja wabakwebere karosi be kurungi osibirote sibire kurungi amabara simwe jofura manyo nkatobesiga nko amanyiro nkatobesiga tobesiga abo habatakwesiga na muno katugambe no isana gamba abantu yoto besiga karembe esiga ketegereze barbebenu bagayi mukwenda kuikara nebisoro abantu mukabagwa tiniko na tobesiga tobesiga tikuri gamanguru ndi kale bonyina bukale ukwa nibo bonyina bagambe kale niyo kale tobesiga bwenyine tobesiga yes ati bantu bona busoko sakuleka na mukazi wabo busawo goza mutarowa taroho yes taro tobesiga business egende taboda business kale bwira buno kale business egaruire embera mbi muno embera kale sente tetukufuna sente za okusiba hano no ikalira no nageizoba no mutwalo ni gulema mama ni gulema wakahubayo bantu nkabayinga kuruga bukayi bwire buno kale onkavugirege ni ntwa ni wenkogo tugena musaha ina bwire buno yes iwe oboyi oraire no mukazi wa kisirani kwa ati kuliga mangu mukazi wa kisirani mukazi wange tali wa kisirani wa oina bana kwenda kenga nabano ina ne family abana nyinabo nyinabo ati family ogirekira sente nkazinga pade family akiri kale kusikia mulingo ne mukyalo ke wenku mitano zisigaho kamezi bakulima nokulima emyoko nokulima bakulima yes iwo oli mugayiga nkwenda kenga ya na math kireke kushingwa bukoda ya na math kireke kushingwa bukoda na mas habwake ati yo inakuba nobara inakuba nobara no itegereza esa urundere eta ya na math kireke kushingwa bukoda ya na mas ogambira kireke kushingwa bukoda masi habwake so kingambira anti yo kuba norora nsonga ensonga yona lewe kale karako tukaleke kalera mukyaba nywani bawo bachali bawo mukyaba abachali namukizabo je ba stage bona baramukize nyara mukyaona mukyara wango muka nyara mukyaho na bana bona karosi bikoro zinzaro yanka niyo nzaro ya businsi hano businsi kale tuli musite kale iyo nozira ki oli muki nyowe ndi mubito ali mubito karosi bikoro osibirota nsibiro muno mukuru amabara ganyi banita Kato Jackson oli nzaro yanka mbanzaro ya Kigorobya kyonka kasente nkayiza mu street hano mutawo oli Kigorobya mwana kwa mugi byone bibayo oba turumanyire nkusa kurubaza irongo boli mwana kwa mugi nkukoko insu mukuriya mukudya oba sereri bazete ensu mukudya tukulya bigenda bitatu taunu gimazire mukasumiki so far it's 1 week nanyo joiningire industry eno boda industry ate no stage bakakuiha just inkwenda kurura abakuru banu turole bandabire mu kisemere chama non takale sire ekitakia ekyamarwa stage bire bona nja murora tekita ogisangira utas industry industry terimbi tugezageza okutoza akasente n'abantu nabo bakurubata otherwise we are trying sente zirimu zikuzoka burora alizo mutwaro ni gwoko ogamba amabara niwo ninyo Kato Jackson nkwenda kenga ya na math kireke kushinga bukoro ya na math kireke kushinga of course ya niye kusinga bukoro ona abantu bokusakura mukyawo ramukyawo basatu nkura mukyawo wile boda mugenzi wange nenda mukyawo kyalisima nenda mukyawo na brother wange Mark so big ups eno bageta bata Kitara TV abali a Facebook muongere ku subscribinga Kitara Facebook ngire baho YouTube nawo mugende yo mwana mufune ikindi kigende maiso karosi be kurungu nawo sibe kurungu omukazi woto mulamukize ati nkabe kutunga toina tukutoleza kwanja kutoza mpo ensiyo ne kurura abakazi abarungi bona bakuransa kutoleza oge ebyo byetaga one step by step kyonka yokondeza omukazi akusanata mukazi agumisiriza omuhulizi baroni wakwendaga kuija sente mukozire ya sente
ekyo tekikuba ekikulu but we bwayizire azimaintainingire so alokwijja sente ayisangireho then akakumbuka nazo akaziiba so nkwetaga ogu ayije tukwatagane tukole plan ezaina nazaze enyanjure then tugende maiso nawe sibe kurungi owekitinisi osibiroti kurungi we bali kunyirira nayo bali kusema abakazi mu town hantora abamalo munyiriro goro wewe ndi hamuramu kandi mukwana muno okimala babodo waheko mushogenda no musabe namba no rabya no mukono abo batudupa bakwambiriza baba kabandi mu bamazire iwe no mukazi omu nyinomu amabara niwo Kugonza Kenneth yes bigenda bita stage bageta bata Goro University bigenda bigenda tibikuli bata kurunge kike kyangire ebikutalibaniza ziri mafuta mafuta gatembere speya bonkana ube balinyire hati kwesanga omuntu akwetaga muvugira rukumi rwabaire rwenyuma hati kike kinakolebwa government itina kutuyambe tusalire emihendo abokuba titukufuna mwekiramu kutakwali okutekeza bake emihendo etembere emihendo yebintu ebyakatembere bagamba ati ngo bole mabulirasa ko bagamba Kenneth na month kireki kusinga obukoto abokuba kira bro mwaka guli gukoto ona abantu bokusakura mukyawo aramukyawo basatu kubanza nkoramika chairman wange abakuba na nywani wambandirizo kandi wenkabandize zeni nyagarukira abanywani bange nywe na ba stage hano nyasemisa y'abana bange no mukazi wange Karosi bekurunga ego wait akazina akakale saba kakanku akazina kakisenga kunyumira abanyora bayebere bali banyora balifani bandara kuha kemba za abahigi badman crush yaman kale kakunyumira amina muri fani mununga kuruga ma badman crush Kitara TV otaruga abanyora batunzire bunyoro muri fani mwandara kembwa za abahigi mulira bukunkomuka mswanzi kabale kadara ayabingira bajungu abanyara bayeberungu muri banyoro muri fani munuka abanyara batunzire bunyoro muri fani mwandara kembwa zabayigi mulira bukunkomuka mswanzi kabale kadara ayabingira bajungu emito mikoto wamagezi matoita banyoro munswaize ubusumi bwairo bukama bwa bunyoro bwatinwaga baitubira binu bobaza bunyoro isano muraru kabalega karoniraki muri nkoko kasoma mahuri amani ga bunyoro gakasigara mu byafayo bye bye hebe muhanga baitu bye bye batugaya enye muri fakuri abanyora bayebera muri banyoro muri fani munuka abanyora batunzire bunyoro muri fani mwandara kembwa zabayigi muri rabukunkomuka mswanzi kabale kadara ayabingira bajungu abanyora bayebera muri banyoro muri fani munuka fani mwandara kembwa zabayigi mulira bukunkumka mswanze kabale kadara ayabingira bajungu Yesu murozi wa Kitara TV kwenda kusima iwa ikaire no tuhondera hanteka nizen tujarike kandi kwenda kwijukiza obunyoro Kitara convention hona na mbero kali obwire buhoireyo abako mwaka guno wa kiro kino biro bekozi 13 nyencha tujja ku bantu tumaraho mwezi guno gwa katanu ntaho mugwa mukaga ogwo musanju kibanze mpaka biro bekozi bina bunyoro Kitara convention agenda kuba Mario Bethesda mu Washington DC mu America omunyoro hona na mbero kali why don't you come and be part of this bunyoro Kitara convention the very first one ebandirize kimu mubanyuro hona na mbere mukada bali munsi za heru Canada Australia abali mbaharabu hona na mbere kali
come and be part of this Bunyoro Kitara convention ebandirize kimu abakota and be part of history. Omugenyi omukuru nuwo muhikiro wa Bunyoro Kitara wekitinsa Andrew byakutaga ni wajja kuba nawe mugenyi mukuru ha Bunyoro Kitara convention kandi ninyenda kwera kuijukizaho washa records ori muzini okwenda kora advert okwenda kora buli kintu kyona concerning audio production genda washa records munywani wange Davo Beats asobole kuba na kuterera mubali asobole kuba na kuwa service enungezi kukirayo and bokuba noenda kumanya yukusinga ali Bunyoro Kitara convention all you need to do genda kibanja kya www.bunyoro-kitara.org omanye bikiraho hali Bunyoro Kitara convention tinja kuba ni kira hano baitu kandi kwenda kubajukiza ninyojo ya shomendo omusajja omulisa kando muhaba molo mpaka moti leka twitaitane kya mukaga nenteka nzorubazo ha Kitara TV kandi kwenda kulekera kazi na kano baketa Superman kuruga mamana mwisikiba mota Javi Kaira mumana nzaro ya masindika kunyumire bye. Holy sweet mulavu kutekereza oini wherever do muna sweet holy so deep yeah kwete kiswiti wange kotizimu kilasi tumara eiro niwe perfume yange kawo wakarungi you're my love for those I've been loving you every night and day and I've been missing you every night and day ono mwana jirange nyange amutima gwange akaikara bakumwegomba mumulekono wange ono wange oli twizi twange otumara eiro kanyunyuzi kange you're my superman oli twizi twange baby otumara eiro kanyunyuzi kange you're my superman weyetera mabana dog you take away the pain you're my bana dog give me that love overdose baby let's make some love tonight oh I want to be your wife for life oh ovenka kadresi kange kenjwara nenyuma Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.